Yamenyekanye kuri Kirikou Akili mu ndirimbo nka Aha Nihe, Rara yakoranye na Chris Easy, Ibisusu yakoranye na Double J. Aherutse no gushyira hanze iyitwa Ampaye Inka yakoranye na King Kivumbi ukomoka mu Rwanda, ariko mu busanzwe yitwa Yusuf Akibal niyo nkuru. Yavutse mu kwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2000, avukira Ngozi i Burundi. Yamenyekanye kuri King James mu ndirimbo nka Gatimatima, Yantumye, Birandenga ndetse n'izindi. Aherutse no gushyira hanze album yitwa Ubushobozi, ariko mu busanzwe yitwa Ruhumuriza James. Yavuze tariki ya 2 z'ukwa 4 umwaka w'1990, avukira i Kigali mu Rwanda. Yamenyekanye kuri J Melody mu ndirimbo nka Nitasema, Nakupenda, Sawa ndetse n'izindi. Aherutse no gushyira hanze yitwa Hisia, ariko mu busanzwe yitwa Sharif Saidi Juma. Yavuze tariki 12 z'ukwa 6 umwaka w'1997, avukira Dar es Salaam muri Tanzania. Yamenyekanye kuri Ayora Star mu ndirimbo nka Stability, Lashi, Koma n'izindi. Aherutse no gushyira hanze iyitwa Tornado, ariko mu busanzwe yitwa Oinkansora Sara Adelibijibe. Yavutse tariki 14 z'ukwa 6 2002, avukira Koronou muri Benin, ariko yakuriye ndetse amenyekanira mu gihugu cya Nigeria. Yamenyekanye kuri Bye by'umwihariko mu itsinda rya Sauti Sol mu ndirimbo nka Chikwere, Masheri ndetse n'izindi. Aherutse no gushyira hanze indirimbo yabaye ikimenya bose yitwa Finale yakoranye na Alikiba ukomoka mu gihugu cya Tanzania, ariko mu busanzwe yitwa Bien-Aimé Alusa Balaza. Yavutse tariki 28 z'ukwa 12 umwaka w'1987, avukira Nairobi, Kenya. Kugira undi ushaka muri comment section tuzamukuzanira.